Right, ankado na chana levano tupakudiro kiona kanya kange kwatana na uniki ndeto cheweru daidatu ile mberetu datu hiku makichu ini mwei cheira tokupangani toro weru are kindeto chetu. Kaira Mwangaza kweberu ya gabana Meru ni seneta kuthitangwa na kwatikana na maiti yonde athatu. Rugendo ro kweberia Kawira Gitine rwambiririe twagutariria na njira ndiku. Akarina atongera kurita maoni yao yegie kweberu kungabana Kaira Mwangaza Gitine. Ayo kaunti ya Tharaka Nithi gutumiria gutio tungata bogima botheri kechivitari cha level 2 na 3. Mbere tutatu kuma kinde tuinde ne mbidrenge kurikana kyanende kimutandao your ex remekana ya Twitter Martin Gichunge wandulano edit agitha kinambere nende rwaria rwa the assembly araba kutabakia kemanti yegie rwaria rwa kurukirwe ne mbunge ya senate rwa kwebelianga bana Kaira Mwangaza Gitine ni rwa edit rugeta na mbere na kinyatha inendi omba kudiro kyoka kyethimweku kana laptop yakuno kuma kimutandao your ex nende nomba kudiro kiona kanya kinyao weko kakurita ogambi boku konie rwadio rwithirite rugeta na mbere rwadio rwithite na mbere ni Martin Gichunge wandula ukolokera mutandao your ex kere express moneto madidi orwerwe ne Maureen Kremi and get of Phineas Imana tuatane mwanka mudeno kitero kyolo nyumende to kwena kalono ndeto chawero dedato ikamberia dai chochongwa nyuma ya munge senate kono kyangabana Kaira Mwangaza maita ya iline ndini betikanirite no gambi bambunge Meru na kwanya Kaira Mwangaza bone nyuma ya kuwatikana na maiti ya makarika yonde athatu yararathi thangi na yongabana ore umarukite Kaira Mwangaza naronekanire gwitetera ndeni ya senate na kinya kugathi nayo yongwa ni senator Kadhuri Murungi nawe MCA Evans Mairakaria kioneka gwita werone siri Chinyomba Boniface Mongera no twambirie na ndetwe kuba muchine munene yo Nairobi. Kari bare ithatu thasta chotu kurandake 13 kumanya maiti yatu ya gavana Kaira Mwangaza rarikirine MCs babunge county Meru ijo jaratumire bunge senate emwania. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kaira Mwangaza, the governor of Meru County, and the governor accordingly ceases to hold office. Baba inge basi nitazbarotero azimio bakwedro beshodhereria bathoma na nyabonka meruke barotero Kenya kwazo babanganitie paragere kulinga kura shironjere mitambo ondu barabara tumira kwa jukia kanyaga kainge ngoroke githimi hauka nyumene na kumbere kureringwa getuma nambwe nyingine thero ekeringwa sinitazbombere jo mwekoro barabara bokinyiro inteto ndosha Mwangaza tayari chidhire nchenga. Senator, can I speak to the Sergeant at Arms? Can I talk to the Sergeant at Arms? Sergeant at Arms! Can you tell the Sergeant at Arms to leave alone? Sergeant at Arms? Kinya Bishop Faith Kaira Mwangaza wengwa na rere kwethura giokira nya kwethura giteterera muthia ako gwata kugurerwa nteto ciawe icienerie mbeo. Proceed, Governor for Meru. If you have anything to say, this is the time to address the Senate. And Governor for Meru, if you don't have anything to say, it's okay. Kagite na gukujira nako Bishop Faith Kaira Mwangaza na Rashidire Antonia Cheke ainyanitwe abarabarwa aingana ni nyankoroki kwa kinyira Antonia mwe aromborekeri. What are your sentiments towards the family of the late sniper? Because it has been argued that you have not made any utterances or directed your feelings towards the family. What would you say? And have you even done that previously?
I did it previously, and I also repeat them. I'm sorry about the family. Oho, Bishop Faith Kaira Mwangaza na ratigara ligalitia ntoba baingi nuramba kweduragikana nteto imwe na inya ingi akaungania norongo kenda gwikora. Kindly, Madam Governor, would you kindly read out? That's a new block which is not even furnished. Can you see where it is written Kibuchwa Maternity Ward? It was written 2 months ago. Yes, I can see. It's okay. Yes. When was this? Who opened this facility? It has not been opened yet because it has no furniture. Is this facility functional? It is functional as a dispensary. And you're distancing yourself from that person called Supu, correct? Yes. And that he has never worked in your office, correct? He has never worked in Do you my still office. hold that preposition even this evening? He has never worked in my office. What evidence have you placed before this Honorable House to prove or to show that indeed 86 million Kenya shillings was raised? There is a video clip. No, evidence of money, not a video clip. Evidence of money. Evidence of money in the video clip. Thank you. Kanyoni mtweto nwe orora kwina monyikondo jo nene kumakirigaro ne nene mbere kure iringwa na ratumbulire atwira cha Mwangaza jakinyirite mothia na nekyo senators bote borotero Kenya Kwanza Tibaro morotero Gio Marakwet bwana Kisang roedere mushora Bishop Faith Kaira Mwangaza araringira kure kurungama nawe. I sat with every leader who is in Meru. The only person who would not avail himself for a sitting to see that Meru moves forward is the Honorable Senator of this House. The rest, we've talked, we've sat, and we have no issues at all. Nke reporter Antosharo TV kumaja kengina ngine nekineki musho Nairobi mbita Boniface Mungera. Right, na ritire gitara mbere kanare ile kugeria kuita Kaira Mwangaza gitine girire mbere yari mwaka yongirele 20 atambete kinyadu tiria gitikyo ngabana magamba yele gweta gite ya kumurita gitine yedira ikako koti are kinyaria janane endanger ncheke dirite kela rontobo ko ruwe watani DMCAs na ngabana ontobravo tabudeka maita yele ndi yakinyiri tumbungi ya senate ndi edira kyonoka kwa nende rire adatu uherubo kibo edira boitumana ruro rugendo rokweberia Kawira gitine kyongabana ruduraniri ni muduri murioki. Kaira Mwangaza agitonya gitine kia ungavana kagite karanyunya muma augira ketha kithingatira watho na katiba Kenya, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya. Indi nandi kulingana na MCA ba kaunti Meru baraba thuri kagita karatonya gitine ibona bagita gutati na wira ne bubwawe bakiambia komita maetia mieri mikai nyuma gutonya gitine. Assembly ya Meru ireteterwaria rogwita Kawira tena maita jatano itara mbere bakogeria betho bakirungi kwa nekoti indi amana bubure jairi MCNDMK kiogora etho akiombana na rwari rogwita gavana gitine ya jairi rotharu ikuruka. Reward the governor for the misdoings, and the rewards are set forth, Mr. Speaker, according to the law. And Mr. Speaker, it's Christmas. Christmas is coming, and I urge this House to give her a befitting Christmas gift of sending her home, Mr. Speaker, to rest, because she is mismanaging this county. Aja nandi rwari ruru rotharukie wakanya kaguta nyomba senetiria mbere na aja nandi nyume kure biure kathumba na kuwa ketho agita ngui bwega. Do you really have the capacity to bring Meru together? Do you have the capacity to lead Meru? Thank you. Yes, Honorable Senator, I have the capacity to lead Meru, and not only capacity, but extra capacity, because of the grace by God, the spiritual anointing added to the political will makes it big. And just give us time, Meru will be the best county among the 47 counties of Kenya. Kukurukira kamiti ire thuja mandu jaja mbetho bakiwa Kawira temete na jio agitoka Kairi Meru. All the 11 members agreed and recommended to this House in this report
that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved or substantiated. Amna bobu nandi nkucheneji katika kaine MCA jetha ikita na mbere. Na itukwenda kwira wananchi betu kwatuika kiundu bukwenda uthithirwa bukaringire MCA thimu muringire ni order administrator kana buringire governor wengwa nontu arugia no keja kurita ngugiu na umaci. Ande ndienda kwira baraba ku drive na threats bagogania Kawira isampli makagwa na threats bago jamani ya wrong number. Bauga bakale tamata simbatulia maru kuna utege into ya queue. Amana bubu nandi rwalira gwita Kawira gitene ja thatu thutha rukija nutha wali mutongirio bainge mbungene iti no Evans Mawira. And standing order number 65 of the standing orders of the assembly providing for the impeachment of county governors. Honourable members, and the governor stands impeached by the county assembly of Meru. Thank you. Kirwarira Mawira Governor Kawira Mwangaza agwati na maitia mugwanja jonde na nyombe seneti bakimweberia Governor Mbera gitoka Meru kairi igeria na ndira jana na gwita Kawira Mwangaza gitene ya tongere twizipora kinya. The assembly therefore resolves to impeach the governor of Meru under the Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Act. Indi amana bubu nyuma kwa baletero wali mbungene edi Kawira Mwangaza na kinyire kotini koti ekirungi kaunti bubu kitumina ndizendikei edhura kebeberia muzona juo. For my 20 years I've been in the judiciary, this is the most difficult case I've ever handled. And it's coming at a time when I was just appointed as a judge. But nevertheless, I really have to move on. I have to make a decision. Kiriba bangi bajena ndi MC baba bakona kirigiria giki bakethwa betigana na rwarira kwinga ngavana indi na nditara ya 5 MC okorotwa nwezipora kinya ethwa kireta rwari ruru rukikuruka kimbunge ya Meru. The results are that the ayes have it and the motion is passed and the governor stands impeached by the county assembly of Meru. Na maiteja thatu janga Governor Kawira Mwangaza ratitangina jo seneti ethwa kitikaniria na jethwa gitwa gitine. And Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, and the Governor accordingly ceases to hold office. Mwankira nandi kira geteri ni koneka mbalale kinyote koltini nandi da kuregana na uge bwa seneti ni mokondo jwe kureka kijukia Muthuri Murioki Oro TV Mutirio Kangangi. Ndero gambi bukiritone mbunge Senate kweberia ngabana ni kwithana ni kwina mutaratara yora ko mawrukete ombako ukikuregana no gambi bo yakaitene Kawira Mwangaza ne dirite ne ndi kinyagita koti kende kuriana na ontobo bunende bo ikareka munini ngabana niwe nendi unywaga muma na utungata ya utweka ngabana berontobo dira bukirika kya Antone Kathenya na utonia ikinya kwe kinya ontobo. Nyume ya bunge ya Senate muthenyo egoro gwetekana ni tagari ala MCs ba county ya Meru kwebio bisini governor wa county no Kawira Mwangaza ma seneta bagetekanagire na ditanga ithatu ile Mwangaza ala ditangitwe na jo na kwethira bakebia governor Mwangaza obisini muthenyo omdi governor Mwangaza gwetukira mwakiri bae batongeretwe ni wakiri Elias Mutuma baraukire kotini kiregerera kurungamia tagaria la nyombeni ya Senate. Governor Kawira Mwangaza akerithagia kiriro mbere ya gikoti atugambi bwegoro bwa nyombe ya Senate butari bwaki na uma na kuromba koti kurungamia tagalelele la bungeni ya Senate. Jaji wa koti nene Bahati Mwamuye akithika kiriro mbere ya Governor Mwangaza na kuruta mawatho maili watho bwa mbelele kuingira kuingwa kwa itagalele ya bunge ya Senate la kwebio bisini Governor Kawira Mwangaza watho bwa jiri ili kuingira speaker wa bunge ya Senate kwa nira mutagare maigoro makwebio bisini Governor Kawira Mwangaza. Aidha watho bobu bwa jiri bwa Jaji Bahati Mwamuye bulali nyume madam nontuka gitaka kunenkanira kwa watho bobo speaker wa bunge ya Senate Amason Jeffa Kingi alale ya ruta watho akianagire tagalera nyombe ya Senate lea muthenywa igoro kulinga na wakili Mos Mugambi watho bobu bwa koti gutubu kangaratane mutarata kunyuide muma Governor Mujeru kirentu kwe 10 JJT. Mugambi akiuga nonga Kawira Mwangaza akathikoti ni kairi akirombaga watho
bagutejanirwo kwa gazeti notice ya Speaker Amason Jeffa Kingi. Onge Kawira na araritirwe na kurito kwa we kwekuranga Kenya gazeti-ine na mantu yawe yathira ake akwenda mantu yendelea na ngahachoka kotini akiuwa gazeti ira irekirwe ni Speaker wa Senate quashed kana ebaeberwe lakini thai tukwaria gazeti witire ebaeberwa kou Kawira tingavana thai acting governor ni mutuma bila hake bitumbo karika kulingana na ondera yanirwe mutuma atumba ku wa muuma atumba wa pishwa mwanga kisi withikirwe. Miaria ni wakili Mugambi ikikwata kwa mbaru ni mawakili bangi ile wakili Marius Maranya ula ugite gutio watho bobu wa koti bugucokia gavana Kawira Mwangaza OBC-ini kuma muji muneno Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Alright, na nikumira kintu tutukwithira tukiona kanyaka kunoka hindi nchokerete na ndeto inge ukethira ukita kuraya. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 mate ara magurija gwete kuma magana jana na 20 mwanka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 mate kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. In Zari, nothing is certain. Nothing will ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri eh? Zitaisha tu tuone utaringana pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Lona? The deception. The family. Will Nina survive Lola? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3.
Alright, tuichokera nete ngabana ore marokita county ne Meru Khaira Mwangaza rigiti ne dirita ino tungiria bokyo enka atikwenda gwitangoena atungiria bangi na none kete kinyakwingia rukumyoka itakaria ono kwa ne Senate na koru arombe rekeri ontobutakare kamu tugikare no tutariria nkurukyo kone rugendero Ningabana wa Meru Khaira Mwangaza imutongerera wethirite agikujira mathina nkabo kiri utongeria na wathani bowe tangabana Meru ikirikano ni wengabana wa mbere wa mwekuru wa Meru nethira thuri na kura nyingi iria ni 209 igana rimwe rĩa 48 na atari ati na kiama arungi ari murwiri kiumbe ethira agitiura omeng'ang'i bia siasa ngabana wakabere kireitu murungi ura warungi na kiama kiambas kithurano nekeu na kigwatira kura ngirie gana rimwe rĩa 10 magana jana na 14 na kinyethira gitiura seneta wakabere mithikari nturi ura warunga mina kiama kia UDA na wethira kiona kura ngirie gana rimwe rĩa 43 magana jana na 59 kireke durano kia mwaka jwa 2022 na kia gwika werone gabana Mwangaza akijukia wathani aumite kirigite kia mubunge wa Ikuru kuma mwaka jwa 2017 mwaka jwa 2022 na kinyaka giteneka wathuri ari mutongeria kiumbe atena kiama Rioni ndikuwa na kampeni hiyo muno nindithite kampeni nyingi ara mberene ile na inyankurukie kinyere thirire mwaka yo yungi niyo yari na nyakiri mono kirioni nkurukie koguo ni gucitikia ninkuwa ndene yakwa ngashina kithurano kio twetete wana ntu ba Meru ba mwenu bakwenda kuhangabana tutirimane ndrebene antu ba mwe Khaira Mwangaza ngeta kujukia gete kia ngabana 2022 tariki kienda mweri jo kwa utuliza boli king'ang'i tariki 3 twejete kienine itakugaragaza vilivyo indi no mpende gukurikana kiri kiatho kia ngabana Mwangaza kagita kararujera gite kiwa karirite kagite neka kuruguria manifesto jawe ningabana oraerwe mataro ni Justin Muturi uria kagite neka wari speaker wa mbunge nene akimwira no mwankatigirari na MCs baba ingekire mbunge ya Meru kagite nekara kajukia wathani untubura butombete kwithira bukionekana monkana rwaije Governor lazima awe na MCAs wa kutosha na MCAs, as you know, if everybody is independent, you run the risk. You know, we don't want to put my friend Khaira Mwangaza kwa ofisi, alafu wale MCAs ambao wako kule wamemzingira wote they belong to different places. Awatampatia nafasi ya Urintariki 28 mweri jwena na mwaka jwa 2022 gabana Mwangaza wa mwana munini wawe mutumanto ithinkia balanywa muma jo kujukia bisi kiathukira kiathithikite kenia Kinoru Stadium ara tongeria nkabo bage siasa na mwingi bothranire gukujira kiatho kiu na gabana Mwangaza ari kujukia bisi Wanjiru arethira akionania wiru bwawe bakuritania ngugi na atongeria bangi bara bathuri na kura na kinya bara bari gukaruruka itebio bege siasa inde nyuma ya kagita kamerie mikai mathina na rukuru ngabana Mwangaza gatigati gatongire ruramberia mbere rukiumira gatigati kawe na mbunge ya Meru rweta kinya kere munini wa mutumanto ethingia gukinyira kinya kere bamwe batongera barabathuri na kura na kinya barabange batothuri na kura barabumugarukire itene bio biege siasa. Honorable Bishop Khaira Mwangaza,
do swear that I shall always, truly, and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County. Na ndio tuko bagukira narua nyuma ya mbunge ya seneti ukurukia muswanda jwa jura ikitwa mbunge une mbunge ya Meru jwa kwebedia ngabana Kawira Mwangaza gitene na ngabana ojo akionekana kumatukira koti kenda kugeria kuonokia gite kiawe leo kia gutegerwa nikethira nyuma ya ntugu 14 ngabana Mwangaza akenderea gukara gite kiu kio ngabana kana gekira gatanta rugendo rwa gisiasa ni untukeja kwingatwa ni mbunge ya seneti utiomba kuromba gite kinya kiriko kana kurita ngogyo bisino ore muandiko wa thirikari Keri potrante toshewero ria kwa rieto ni mutuge kare kuma ari kunyumuma yo tungata mweri yuena na mwaka yongirele mirongo ile na ile ya Meru betrete kona witi na mbere eleni pangaratana wakiethirite kujirwa ati kawe na MCS bambunga account Meru mwankabedira nindi bakijuma keno mwebelietene miaka ile kia utongeria tedirite no kiri kinyanini ala kudirite ko kioneka mpangaratano Kawira kioneka kinya ukiridana na kanisa kanaradi na kinyatongira bangi ba Meru oningo nende induranirite tonoro. It must be noisy and messy. Akiduranira kia nocho Meru na kuita na mbere no turuboke ya mukariura wende wa widire Kawira Mwangaza akedira kirikana wabuka da nontobo kiridana na barabonde boneka kwatania njirenekie kukioneka mundura wokene ndi kwa kaita edrite RMC ontoburikana wa kinyantu kwekia mbere kweria kwa mbunge MCS babonde ni baumarukire Narwaria nendero onkarore kwira MCS baraba ingi boneka kumeneria boka thonto bu na baraba kaibethira bakialuka oina no batona ikaro bukona twakama goike bukanywa tekaba tukame twareta kaua kaonka akathano ngrimana 5 ulo ya tobora akariba wondira aishimiwa betite bagonka muntu neye akabo arairia kanywa katheri abugaira bira aretire atia aronkere ira uragukara no uragubati gukara na tutimwira twikura jawe tutiono gikawira twiro twinde atugwonka ibi tugwonka no gwonka oni otegwonka mbokete na ntibati gwonka na oni andari ngeri kura ne anto bameru isasawa thank you anto baroire dikere imboire ali anto baroire dikere imboire mpatho ate kawe na kanisa nonto bonge bora bwithirite bukioneka kaitenekara ari wathanine thina ii niyo yaumanirie na munda yegoji yora yotumerwa ni kanisa ya Catholic kanisa era kinya ethirite nende kibuthe kimisa kumania na miambo irangabana Kawira ethire agikakia ontobu botomochore bokie na kanisa ii bokumampio mwankire rwarituri chonkuone nitobonekera maratasi jonde botwire bure EACC kethira kwina haki ya kithaka kia mwingi kiendwa tugatigira tuonoro kwenda kuliwa na kuliwa noro winyere twa kwinyoru ako kithaka kira ikia county council inabo ari miaka 40 nikatwanengerikio kenda to develop na kwina kinya history na ntukwe kinya tukarita all those documents na bokona ende lakini kutinda weta kuthukia kanisa na kuthukia antu barabangi nte wete kiunio njira ira ya weta and even again to make mockery of God weta kuromba maromba jara ya rombero ya mockery wetu tenda weta rutere rumono batiga twetere
itwige barabonde bamoka murungu what normally happens. Yakabubuteani ngabana Kawira nethirite kinya kioneka kureta ibindi bya kumeneria na kutharikira mabisa baukaria yakubura konekire ntere cha Ruiga Buthuguchi Central arawe wengwa aiwatithirie na njira witengarine ya borithi. Ulikuja kufanya nini? Nilikuomba ushuke gari uendelee kazi yako. Ulikuja kufanya nini? Lakini umekataa kushuka. Hapana, ulikuja kufanya nini? Hizi kamera zilikuwa live. Baadaye ulisema tukakuruhusu watu watoke, lakini sasa nikakupata umeingia kwa gari. Wewe ndio uliniweka hapa kwa gari kwa sababu unasema Radhi kinyabo batiti nyuma bo tikumaniana bokwethera kinyaba tere pending bills endene kumaniana ngwecho bwithia barabara irachethirite nende ikinenkana irwa kithirikari nene okurukire MTF onto batire baingi batiwiritwe na kuwa ngwi ikwithira ikinenkana irwa kontu kungi. Kawira nawire akeya antu barabe nturene kana contractor barabe ondine ibo bakaritangwe ende ndiko methera ni MTF area ondine ndiko methera ibo bari ya Meru nduga kwenda kuwa kwa uma tukiara cena mantu tutewekira siasa mantu ya MTF na contractor kaba contractor Rikera Mwangaza onekete okiridana na babonde ati oli okiridana na senator wa kaunti ya Meru amwe kinyana bunge ba kaunti ya Meru na tongere bangi arakukarikanwarira rais Arentere Chagembe Kawira na yukire kanyakau na kubameneria bokadha. Kaunti haitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above always to make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi, tumbo zao. Kauma Kawira nethirite akikiridana na baingi baranto chiumbe na kinyatongeria kwa miaka ili irethirite arigitine na kiuria kira baingi bakuria nikithira aringita na mbere utungata kwa miaka 5 no waitiwa batikiridanite nwe. It must be noisy and messy. Kaende kabati arambe nantu bagachokia ngabana ni mama rero ruidirite rero diomirira kwa miaka ilinene karo Mwangaza dirite tumaira boka tankurukine dirite aina sarakasi nyingi na kututa kinyagari na borithi ni kiria kierekana nwe kwatithia Marion Karugi na tutariria drama cha Kawira ari utungerie ne bokie kaende kabati nduga bororirwe. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza kwa kaita ka miaka ili irethiritwo ari utongeriene nonanitie mbisa ya matinda sinema na miario ya ntheko irakinya itumite akamenyekana na kwarirwa muno mitandaone. Na mwakuruju nwe tule oringa waiwaipa uanga o akaria anganini ale tulikire forward. Imwe ya miario yawe ya ukenye kirindi na kinya usikurana nithiritwe kijukwa na ukubwa mitandaoni mno ya TikTok. No kethiro wangu itikaniria na ntura bakwenda thirikari itamburangwa ni atane 20 kana 15 ikathire kariu lakini ndegete jau ndona kamba ngatiura ndona mukora nkainya na sitakigamwa namna hii, sitakombokwa, nitasimama imara, nitetee devolution, nitetee watu wa Meru. Matinda na sarakasi igatura kurikanwa kiri Gavana Kawira Mwangaza ndabwire oni kubenu ugakube mwagoro kube niwe kwirikana kuiwatithia kiri kiatho kimwe kia kweana ng'ombe ntere cia Ruiga Central Imenti untu bwaringire bunene biongo bya nyumba cia nteto. Ulikuja kufanya nini? Nilikuomba ushuke gari uendelee kazi yako. Ulikuja kufanya nini? Lakini umekataa kushuka. Hapana, ulikuja kufanya nini? Hizi kamera zilikuwa live. Baadaye ulisema tukakuruhusu watu watoke, lakini sasa nikakupata umeingia kwa gari. Wewe ndio uliniweka hapa kwa gari kwa sababu ulisema itinda riria Gavana nirionekanire ya njira ya gwicoira kiao mtu agushinda ro bati umba Kawira
no nturwariro kumweberia etine ni rwariro kinyithwo kiri mbunge ya Assembly ya Meru abo kuigiza barindi mwaka muthiru munini wawe Mutuma Ntwethingia na umburire werune kuinyilwa na kunyamarwa kwawe ni thirikari ya mama ontobo atumire mama ciumirine miario yawe ya umusikura na ndeni ciatete mantu jonthe ndauga kawira ikabati miake kwere bompete bocoke bomakire na twete na mbere twitite nere obisi ni ote kunora ere obisi ne guchenye muntu te kunoria bitu wenda kunora kara kwa mukongu na bakunjeku orugairo kanorera no nyore nyankwaga imbia nto bakurira menyore okwati obisi bikira a kampeni miake ku babu gwije ngitere stima ne gyo ingana ne kilo mugwanja to kubwatanira na ndembera achurerie kilo mugwanja kuma rukiri monko ora gishwagaira mwakurukura miake ku no kumenyore mama ngavana goka mungu ate obisi ate 44 ate ngare ate mbirenge bagorera bibyo ndabigotwa ate ndio ate secretary ate ogona obisi ayera ngore ko muteo na bonge buyu abo andigarie na rene kirenya wekiro na ndi nani chiomete kurugo jobu kweli yes na mokino nakaria mpongere mubunge wa Tigania East Mporo Abori ni ungi withiritwa itirimana na Rung'ento na matinda ya Gavana Kawira thirikari mbere twaingirwa mirango twa enguru itize mutena emego ya kwa ya kona emonyitha yoitie oro maendeleo yeta thirikari yele twaro mego ya kwa ya mocho ya ngomonyitha yoitie bombere ya ngokwethia maendeleo yaura na itwetekeria maendeleo yeta no twa muntu omwe pero bakale nyangi miaka mwanja ronto ndiko mbethereti muntu akwetekia inande roya kweke muko kiende roya kwa mwana kiende roya nande ya keke barabara ya kuma keke ya muntu gweta na iberi ronto atego ya kubiria kira baba ya kaiye weta kwa inga atu iba itengoire chio Oto ongeta Mokembe, ongeta Nyahururu, ongeta Mombasa. Na kiwango kinene na kimengi ogwithio na baba kaiye wonkome nona nirio turia nturi na Rung'ento rwa erunene kiri musemanio yo Rais Teresia Lare na matajiri na viongozi wachache ambao wajaamini ya kwamba walipoteza katika kura ambazo zilipita. Ni vizuri wajipange na waelewe ya kwamba Meru iko na kiongozi ni governor Rung'ento rwa miario yawe ya kumeneria atongiria bangi ba Meru mbere ya Rais kwerikana ni kimwe kia itumi byatumire akinywa ikarango ni kebile bungene ya Senate. Meru County aitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Ariu kinywa kiri mbunge ya Senate gikarangone kia bile gavana naonekanira otura methori mbere ya Senate ontobo tonekana ringi mbere yawe nonto amenyikanite kwithirwa ng'enti na wina uchamba. He's talking about that they will use that thing too. I'm not able to explain. Because it has been done by so many men, and now they are ready as members of parliament, him being the leader, to do that to me. And he has recruited so many young men for the purpose of that Keberi movement, together with the Deputy Speaker of this House.
Marion Karugi wa Kinyua, Ntetoni cia Weru, makarika ya sinema na matinda ya Gavana Kawira Mwangaza. Kawira Mwangaza nitakatirari na muchore kinyomwe wa gisiasa Meru kumania nawe kuremwa kwatana na boba ingina bone indi bakioneka kumeneria oburia gukya kuruki na tunyerekya meneke UDA kira kinna oregeketero rero nendiro mweberia no akyamake boni kombika yakakyamake kweria kuria mwana wokyo kyongwa Nicholas Chabari nantatoi. Nyuma ya aringi kura Bameru Nkoroki iyangiri magana maere kuringa akura na batara Gavana Kawira Mwangaza ari Gavana wa batatu wa kaunti ya Meru na nkiama ya IEBC yatomeria ari Gavana Oju ona siasa abanene bara asindana na bo bare Gavana wa Abaere wa kaunti ya Meru twekiraito Murungi na kinya seneta wa Abaere kaunti ya Meru twemetheka Alentore hibaetegerie ontobobo bagoshindwa na Nkoroki kinya kire kiatho kya kunywa muma kwa Gavana Kawira atongere baba wamwe na bange bonthe baraba thurito kaunti ya Meru hibakinyire kiathoni kina kuwa bakagwata Gavana Ngbaru. Tumefika hapa kusema ya kwamba Gavana wetu mpya, tuko tayari kusimama na wewe, tutakuunga mkono, tutahakikisha ya kwamba umefanyia watu wa Meru kazi na usistuke, tuko tayari. Ndio ntoboa heshima yaku batwe tukakarande nako na members of parliament twinde na tukalende na members of county assembly Meru ni eto twinde nikenda tugetekaniria na tugwatanire nikenda tukuria Meru mbere. Tunakupatia support yote, uko centroiment ni kwenu, tutakusupport kwa mambo yote yale unataka tufanye. Enda sikiza watu huko, usisikite watu wako ofisi. Ule ameondoka alikubali kuketi chini na watu wa ofisi, ndio kwa sababu wakati alikuwa anaenda kwa wananchi walikuwa wamejipanga. Angu anakuwa mama county, tutafanya kazi na wewe na tuatethania na utaka kwa nguru. Amwena ogontugo enkai nyuma ya Kawira kujucha mathaga amangoge manto imanjire kugarukana na nthangara no chanjiri akonekana we akiuga ati Gavana ni mama kabati kaende Kazi ni kabati Bambere kwathukana na Gavana ni MCAC ibambunge ya kaunti ya Meru wamwe na abunge bakionekana kuga ati ibo chambirwa na kuthwa ni Gavana Ojo na kumania na mpatho ino musho ni gwa kuruta Gavana Kawira gitini kwa mbere no athuranirwe na wakinyithwa kirembunge ya kaunti ya Meru na kinya ambunge ya seneti huthuraniritwe ni DMK Kiogora bwaturetera seneti na twe seneti tugategera ntoto ro bwareta tonethro muntu wane kana choke ngugine ende kuringa na point ira nkone na cio survival rate kareti ya survive senate is 0%. Na kiri irwaria arororo kuruta Gavana Kawira gitini bonene bura bwagwika ku ni ati Gavana Ojo na kwagira tongire babange gitijo tokotebo motion notice emotion kena toba kuthithia thirikari ire kuthikira wananchi na ire kaomba utethia wananchi turi amwe manto matete nambe na kunenea agogu Gavana Ojo naonekire akigwatithania na rutere rwa thirikari na kwibungania na kiama akia UDA na ara augire ndi tayari akuthongira kire thirikari na kiamani ikia UDA ni kwenda kuona nyandika mwe kurusimati ke kwenda mantu cha nene nambe ndete no kumenya mutayero na umenye kiama giki kia UDA igyo kiri na MCAC ibaingi kiri embunge ya kaunti ya Meru na kuthongira agwa Gavana Kawira kiri kiama giki kuonekana atakai wari mubango wake wa kuruta MCAC ibathirikari kiri rutere rwa kumubinga na kubareta akube no ende bobo butaonekana tonye uleu kunde gitenge kero na kobia bikirero kwangalinya ndendeo turi MCAs ba Kenya Kwanza Caucus tugwitikaniria kuma na Arua kuchinde za shit kana guchievaniria kabisa na support ira turanengerete Gavana wetu wa Meru tukumithindiro kuma na Arua ndene ya mbunge na omembunge mweri Ojo wa mugwanja muswanda awaena na wa etano wakinyithio ambungeni ya kaunti ya Meru na wa etano wakinya Mwanga kinya kiri embunge ya Senate ontubura bonekanire kinya MCAC ora kinyithitie muswanda Ojo no kuma kiama aweno ya UDA. The Senate has resolved
to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, and the Governor accordingly ceases to hold office. Bonene nĩ atĩ Gavana Ojo kũthungaira kĩamani kĩa UDA itakapotia mũteithia. Inya gavana ndenda ethirwo record cha UDA ethirwo mwana UDA kabisa ndamu na practically ali UDA. Ende teko byage no twinko byage ndronekera nambi lakini wetakire konde cha registrar iteko reflect. Nonto kinyama seneta abaingi baba aringire kura ya kwengata Gavana Ojo barare barutere rwa thirikari ya Kenya Kwanza. Ende ni atire ka thirikari yarire mto wao kana natawakarire. Weru TV kumege North Betan Class Chabari. Bakari na kinyatongeria ndene Meru ni Pedriti ni ndiva kyarakia na ukatha mbunge ya Senate ni kure uchoke Kawira Mwangaza ari Gavana wa Meru. Bugita Mwankera ni ndi utingwe Kawira aritete ni kuringa kinende dirita kiringa gituma ontubutegunete akari kinyaburiko bange bara Pedriti ni ndi bakiragana no gambi ba Senate baurite Kawira akagwa nkoro ende dira ichwaga ntairengi. Ndina goro gwingi sana no ntuba Senate yetu ngora ya rutero tuko Murungu wa mitharime kabisa ngatho icio ndene ndojoke mwathani Murungu nontu utethine muicho wacio nende nkoromba MCS beto na ango atongore beto onde ba Meru be amwe nikenda tumba ugiria Meru yetu turi amwe na ibo ya Senate nontu ogwilela kioto obo kya Meru kekwingika tukuibo ya kabisa nawe magarina ukiyagwa rutere ruri ngi nontu kwa musaliti wa Meru ibo nkuye moni yakwa na ibo ya mwathani nontu ba kuruta mamo etene nontu no muwe pero tukuria nyuma muno tuwe magambene na ndi tukona thina rirathirire na ndi turenda mutongorio ungi nweje kenda turitira ngui no tumbeje tucha Meru gaichoka akwa woni ngweretwe ni mantu arendelea Senate na inguwa wewe boya na ingwetiganiria Senate na ingwetiganiria na wambi bona yotareo so ende itu etegeria batu ende tu erenge tu chale thirikari njaga na oran deputy okeo ya thirikari kenda tu chala atongoria bebe abra batu tethia na ratethia Meru at lunch iparamount that Meru erewe mbere tumenyore mwekuru ka mukuru twamba kumenya mbio yongo thithitie kana actions tiaku ni kari so at any point in time gender governance precedes gender twamba kuga Gavana wa thithitie kenda turia Gavana mwekuru kai mwekuru kwa inko hope that whoever assumes office agatutethia atuiterinie ne turare tutonya ja Meru. We are yearning for delivery, we are yearning for development. I presume ne mutuma antu ethinkia tonya gitene okarende no tutethie to Njimi Mugira kuma kwene wond ingo cokia nkatho mono no ndo Senate no bango ira bara iteria goro kwa tugate mwekoro kuthurwa no ndo urona mwekoro ngero raikitie motion na kinyabire biranga bana aroragua atoma nyochokia tionde komenya mtu nyati ye kwa gicungu ya translate na Kiswahili ale munyochokia bioria na inkuibwa kama nonyo ndo MCS bara beto barikitie motion nara na bagwatanite bonde kinya story uri wa spana akiuga Ivan Skaria akiuba barari 8000 bara ya 8000 genda baikia motion ingo baro ni rongo arariria na nya Senate ni ronire manto ya jonde Kawira ararigi yorongo oni ango cokia ngatho kuringana na ora Senate irathithiri aki ndene Meru turari to chumbuka muno tukiuranagia bioria tukorire tukona thiri lakini na ne thiri ni irezire na tukoroma Murungu step iyo ingi itete ndibute Gavana wetu wa Meru jawento ithinkia ati kova atoka zukia Gavana ndibute Gavana onge tukoroma nabo bethere bena ngwataniro na kira antu ba Meru barariraira batarira nundu turengamuka turarira nundu tutumaendero turona no tutongeria turona turarira nundu bo tongeria tutarira nundu bo muntu imuka kaintu murume Kawira kumara indire igirua bwa kana ndakena muno nuntu Kawira arari ako tukinyanga mwanka twethio tikio na tutio mwenda kaire na ni matuja wijathire buru wenda ugande oni ndauga oni Kawira ni kiakwa ni ntio musupport ya sokwa kaire kiabiere kankwenda kwira aturi akariba Meru barombere deputy Gavana ora wejeta guswa ini ari Gavana non tukuringana ora mwereto na rwaru rwandikirete
ndigetwe atije wakiuna mugongo kuna twe turantu ba Southimenti tutumura tutagera ritho rithongi nontu ketha atetue au etete kirate kiu etete gwikira atikira batu ndinji ura wigite tewe ngabana wetu mutuma nwe tweterete atutegere na ritho rethaga na Southimenti na ntuitu turaikire motion jo kuma ria mbere mwankara jaire reja thatu reja na no Southimenti batu tuga tutegero muno turi antu ba kariba Southimenti turari tutejero muno imama na ntuitu tumwigaya na au anka uibwaga sana no tubaseneti na anka uga kinya tuko 14 appeal tafadhali menya nimero ikurira i utongeria bakawira menya nte mwekoro kuthurwa miru i utongeria mwekoro muthuku bukuthurwa miru mwenjiro yura kawira arenjite yoko munta deputy governor mwenjiro na yuyu kwa munti seneti ati na thai atura kurumanga twabera kaende sasa kaende kamenda na hiyo imeisha ndito komeaginya kwenjaji bare itwabo Nairobi bakerwa mbecha itu egeta mbecha milioni egana ochoke kawira turenda kwa piloto QO tokera judiciary kuma Martha Koome jaji bethe abai kiafu nonto thirikari ya thawani amwithatu cha thirikari Nigutithira kwina utungata va utheri ndene ya kana bukoneka kiria je barabaka cho utungata chivitari ne level 2 na 3 ndene account atrakanithi bone nyuma ya ngabana account umuthomi njoke gutumiria na kuga baingi bakari batuitha chivitari level 4 na 5 nyundu bambe chaire kwithirikira kwa mwankana indi bakethira bagita ki health centers kana dispensaries akiongela no witendawire nyinge nyachitumiro ne akariba county muturi Thina mbere gutiri utungata botheri kiri cibitari cia matura ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi tabura dispensary gavana wa kaunti no muthomi njuki atangacite mibango ya kuriagua tubecha tunini kiri tucibitari tutu twa matura tunauga MCA metu mana budget committee itongoretwe ni maugu no tuno health na gaturo na mamano wayo na chief officer wetu na CC ni mathie mekare ndi mambire tuendelee kugura ndawa ikinyunya gwa ni Meru na Embu kana na tuthungire bo mekare kwao na twikare gwetu nontu na gwo tuntu ngubuthu nontu anakabori bita shiringi bebute kana shiringi kana dispensary nego wachokethera ndawa tugachekethera cia buri iri irathirire koro tunywa turi kaunti cigana ithatu mathikoni ma mukuru Fantas Kathenyethe wa Peterson Mwirigi CEO wa marama tuthiurukirite ndeni ya kaunti no njuki ariuga aje baraba ingi ibathamire kiri cibitari iranene ta cibitari ya Magutuni na Chuka na kuthamira kiri cibitari cia ntura nontu itikuriua muntu na ya kuthi cibitari bakubi na yake nontu ni level 4 akangaria dispensary kuria kuri free akathii no health center kuria kuri free na ithimo imbagire cibitari nene ukathii cibitari cia dispensary na health center gwicurite teke indi cibitari no ngimatiku nontu matikwenda kuri baindo kamukani karaga gwitua F5 ni kuga atia tikuga kuri bambecha mengi cia kuona ritari ni ciringi bebute kana ciringi igana riu ndawa iria turaguraga cia ciringi for example cia gwikara meri 3 ni chikara mweri umwe na nusu meri eri nontu antu mama uka cibitari tumenyera antu mara maumete even outside wa county akiongera ariuga aje babati ba kaunti ya Tharaka Nithi akende nkinya aje kuma kaunti ya Embu na nkinya kaunti ya Meru kura kwambirwe kuriagua mbecha ino tene bathamire kiri cibitari cia Mwankani ndeni ya kaunti no na kwogunda gwa ire gutumika ti cia mugano munini Meru ya implement FIF Embu ya implement FIF ikaro ngavana na ringere thimo akimburia ni ata o tu saritete nontu antu makwa maraugire kwa njuke gutukuri gwa nko mukudi cibitari na ringira muntu gwitwa karani thimu karani riongo ambira kwina tabia kuoneka taka cibitari cietu ire baria gitogoto kwiguruka bantu betagwa kibubua kwiguruka ogu cionde cirite teke na antu mayengine mayemba taukambarire ingi ukithie marimanti ukithie bantu betagwa miomponi wathie Magutuni gwicurite antu maya Meru teke gitumiliki Meru ni makurubia FIF
tarakanithie tukuribia embu ni kuribia FIF tarakanithie tukuribia Kiatho ni gikinjo kibarithi ngatanite na atongoria kathumba ba kaunti ya Tharaka Nithi ariogo munini wake Wilson Nyagamu Israeli. Koguo akwa ngavana, thank you very much. Nebo kuona tio Tharaka Nithi tio tunangavana wakwa tugwatene mbamba tumbamba na nda support ya ngavana na kandi wewe ugekara kwenyia no ndukerwa kanda ukagira ngavana ndi MCA neza gontua deputy wa kweli koguo na gwatuika pia lenyora tia kotia kwenkana mutungatiri. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Na kuma kenda tuwe Martin Mugambi na ngena kone ati kuma ni ana mutunduko yo murimo ya Mpox rwangiro gimahiro rombeti nindi county chonde utumiria gonto kura nindi gwatengi kwa yeba murimo ya COVID-19 nindi gutungatira bara bakawatikana na murimo yo ya Mpox rwangiro nindi rugete gutenga jeba Mpox kukatetheria kurigeria kuwatithania dinei. So, following to the notification of Mpox outbreak in DRC Congo and other neighboring countries and subsequent confirmation of the one case in Kenya, the Ministry of Health, in collaboration with the county governments, have instituted relevant preparedness and response measures, which include and not limited to the strengthening of the coordination amongst the national government players and the county government players. Remember, the one case that was detected was actually in Taita Taveta. So what we did was to give support to the county to ensure that we have a lot of surveillance around there, increased screening of every passenger or every traveler who is coming into the country. So we have activated our Public Health Emergency Operations Center, and we have 25 others across the country. Then we have also enhanced our surveillance in the 47 counties and all points of entry. Last weekend alone, we were able to visit points of entry, ground points of entry, sea and air, just to check on the preparedness. Again, we have also strengthened the exit and entry points through temperature checks and ensuring that screening is done for each and every person. We are sensitizing the stakeholders around every entry point also to equally know the signs and symptoms, what they need to check for, what they need to do, the procedures and manuals that need to be followed at every entry point. So currently, as you may know, we do not have even vaccine for Mpox. That is in the country. But the ministry has, however, initiated consultation with WHO and Africa CDC and other institutions with the view of accessing vaccines that have been approved by WHO for emergency use. So it's work ongoing and everything is taken care of. Right, na nikumira kende tutu kutatwegera katanta kende tuchetu ni bwana ntupakwithirwa atinite na nakia kibarabunde omba kumbiria ndetu enkato na chinende nkarigana dinera ndure yaku rakalono darigana onna kalawa turera tukuru iginyarende ni lesson ya madhabu tukurita no manto ya addition kana kuringanira era yo mokuringanira yele wani tatu mokuringanira mwen yele kalawa urua yele kuringanira yele akura moto mma ari mamwira amberi okoni anjire mpodhuguru muri bwe ngambe ko no mwira yi muri ne amauru yada muri ina yele mbere na yele nyuma muri mamwira ndire yonde yana kala chogeria mwira yele ara mbere na yele ara nyuma yo mari mamwira ohaya basi oringanira mauru ya yele mbere na yanyu moringanira mwe yana winayo mwira ko kwenda ngambe tu wakana no nto kuringanira mauru audio kala waterere chukuru tamona ringi acha maneno amurikitira net ringi Maureen kirimi no kremona to madidi oroberu nen geto Phineas imana tukida to chimana kirimo rungwe mbere ke bubango yo akouke